Unsay kalainan sa kainit sa binukal nga tubig ug ang kainit sa pad sa dalaga? Kasayon. Be, unsa man ko na be? Ang kainit sa binukal nga tubig, makapahumok sa unod. Ug ang kainit sa pad sa dalaga, makapagahi sa unod. Pre, unsa ka tinuod nga ibog mo kuno kayo kani Ate Claro way klaro? Ibog lagi unta pre. Pero mao lagi. Maglikay-likay man pod. Baho lagi kuno kog ilok. Aw, mamutang ko kag tawas pre, aron dili ka manimahong ilok. Namutang na bitaw ko pre. Pero wa man gihapoy alibyo. Maglikay man gihapon ako. Aw, basig nakabaon na si mo sekreto. Sekreto? Sa unsa man pod pre? Di ba gibiyaan man kasauna si mo libin? Tungod sa kagamayan na imong kargada? Unsa ko'y gamay pre? Gamay man daw kuno. Storya na po to ni Yawi. Gagamay ang ako Aw, bitaw pre, makapamatuod man jud ko ana. Ha? Kaysa dihang gihikap na ko na kagabi, wajod ko'y nagunitan. Oy nak, nag-uol ka man gud diha. Kinsa ba imong gihuna-huna? Imong uyab na pod? Na, lisod kay tayo Di ko kay score. Kaya ang panty niya doon marka nga nuintre. Aw, dali ra kayo na dong, oy. Easy ra jud kayo ng problema ha. Kanang imong brief, markahisad na og police patrol. Three drinks in the house.